Assalamu alaikum, амансыздарбы туғандар. Бүгін число 16 декабрь 2024 жыл. Қошқар Ата шаарындағы бүгінгі түштен кейінгі курс достар. Бүгін қандай болып қалды? Чоң көрөз. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийға жақсы ой пікір қалдырып, анан ушу биздин каналга катталып, биз буюрса күн сайын курстарды чыгарып турабыз. РСК банкта рубль 82,5 экен, ал эми доллар 86,80, евро 91,00. Доскарада банкта рубль болса 83 тиындан экен, ал эми доллар 86,85. Айыл банкта рубль 83 тиын, ал эми доллар 86,85, евро 90 сом 80 тиын экен достор. Буюрса жакшы ниет кылабыз, бирге чыгат деген үмүттөбүз. Капитал банкта дагы рубль 83, ал эми доллар 86,85. Эко Ислами банкта дагы 83 экен рубль. Бир аз күнгө чагылышып көрмөй калды достор. Барыңыздар сак саламатта калыңыздар.